Pa bilo je sve vrlo kratko, izgledalo je kao da se statusna konferencija održala samo zato što se po statutu i po proceduri morala održati u određenom vremenskom roku. Po svemu sudeći biti će ovo početak duge i teške i iscrpljujuće borbe. Jedan nam je insajder rekao da je tužiteljstvo zauzelo stav poput djeteta koje se u pješčaniku bori za igračku. Ono reagira na svaki detalj u tužbi, u podnescima braniteljstva i izgleda da će na taj način nastojati izbaciti čim više argumenata iz žalbe, s obzirom da izgleda na te argumente prema tvrdnjama obrane i nema baš neke odgovore. Pogledamo prilog. Prvi put u sudnici nakon 6 mjeseci. Ante Gotovina nasmiješen, na izgledu u izvrsnom stanju i raspoloženju, iako mu je zacijelo teško razmišljati o mogućnosti potvrde presude i dugog života daleko od obitelji. Mladen Markač, bolestan od dijabetesa, sigurno teže podnosi uvjete u zatvoru, no nemaju primjedbi. Časni sude, ne hvala, sve je u redu. Da, časni sude. Tužiteljstvo razotkriva strategiju iscrpljivanja. Treba nam više vremena, smatramo da smo ograničeni brojem riječi. U svom odgovoru na žalbu tužiteljstvo ne navodi nove tvrdnje, već prepisuje presudu. Održanje osuđujuće osude najvišim hrvatskim optuženicima politički je važno za Haški sud, iako u presudi ima neuobičajenih rješenja. Sud je uveo tumačenje udruženog zločinačkog pothvata koje je zabrinulo stručnjake diljem svijeta. Može se preširoko tumačiti. Mi smatramo da je u našem slučaju takvo tumačenje pogrešno upotrebljeno i zloupotrebljeno kako bi se proglasili krivima. Da sud donosi odluku da su 20.000 civila otišli iz straha od granata, a da isti sud ne može identificirati niti jednu žrtvu. Dokaz da su Srbi pobjegli prema naredbi svog vodstva i evakuacijskom planu jesu transkripti Miloševićevog Vrhovnog savjeta obrane, koji su se pojavili u presudi Perišiću, a koje obrana traži od Beograda. No Beograd ne odgovara, a sud će još pričekati. O tome će biti odlučeno u dužnom roku. Markačeva obrana kaže da u tome ima nekih pomaka nakon sastanka tužitelja u Beogradu. Dosta je neobično da nas o tome izvještava tužiteljstvo. Zareza, a prva rasprava, smatraju upućeni, ne može se očekivati ove godine.